Beli mula pusing nih pertama, ada di hati adi. Beli mula pusing nih terbaik di antara mantan-mantan Nadi. Nanging beli sudah berusaha membahagiakan Adi. Nanging Adi masih tuh sengerti. Jaragan Adi, nanging muda Adi, hianatin hati. Belinya selalu berjuang, mungkin keragan beli ada di persinggahan. Mencintai Adi, bukannya beli selalu perhatian ken ragan Adi, peduli jaragan Adi.